Kita Saiful. Nice to meet you again. Okay, nice to meet you. Dah 6 bulan kan? Ya, betul 6 bulan. Okay. Boleh cerita sikit tak pengalaman 6 bulan ni macam mana lepas dalam rambut? Okay, so saya nak cerita sikit sebab macam sebelum ni saya ada mengalami yang certain baldness untuk pada lelaki lah. So actually saya punya hairline tu agak receding. So semakin lama dia jadi M-shape. So saya datang sini, saya buat consultation and then saya buat untuk penanaman rambut. Untuk selama 6 bulan ni rambut saya semakin lama semakin grow dan agak menaikkan confidence diri saya jugalah. So saya sangat berpuas hati lah bagi saya. Okay, lepas 6 bulan gembira lah. Semua result sangat gembira. Ya, sebab sebelum ni saya sangat suka pakai topi lah sebab nak tutup saya punya rambut untuk receding hairline tu. So selepas penanaman rambut ni saya punya confident tu untuk sikat rambut ke belakang, naik atas pun dah okey dah. Okay. Terima kasih Saiful. Alhamdulillah. Terima kasih percaya dengan kami. Hope to see more hair growth, even more progress. Hope that you're always happy. Ya, betul. Okay, terima kasih. Terima kasih.